Shalom, salam melambi lako kita mintu masola nasang pantan-pantan umbadini torro. Makure sumanga kilangan puang matua telan melambi to temo belana na pasitamu ki sule ulen dui te pananungan takita toraya. Alo Senin tanggal karua bulan karua tahun 2022. Lah mamali ki umbasa itu kadana puang matua. Tu lari popenda di sulo lan allo ladi patu lako mako mimay solana sang ta tuku sangat tu ta palaku pak tunduan langan puang matua ulen dui kapas sambayangan ta mas sambayang o puang ambek mamasilan kada tuan suruga makurre sumanga kan puang langan mati kalemi belan na tumba ya mamasemi tontong bang payan lako kami mintu panam pamalabi mi lan te melambi to temo puang laki paranduk tu dio na agan katuangki pa maranukan mamalikan la umbase tu sang tan ka dalam may sura amadatumi tu lamin laki popenda di sulo lan mintu agan katuan tu laki patu lako. Totemo puang sadia mo kan pantan umba-umba ni kini toru lama perangi. Masambayang kan potete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Iya tu pak basanta lante melambi totemo ya mo tu lamay mak penduan na osoran na datu pasala talung pulon talu angka 10 saya lako angka 20 na ya tu laku basangki ya mo tu angka 10 misa saya lako angka 10 talu Indonesia tu kada na puang matua nakua iya mo to na pasay puang tuminto kamandang surdaduna datu asyur lako tau iya to may na tingkan ni pekadang tumanasye siya napungo da dua rante tambaga na bay lako babel apa ya ton nalan kapusakan unda kami kamaturu-turuan na puang kapenumban na siya umpama diongan tongan kalena diolona kapenumban na nene to dolona anna masambayang lako puang Atu yato natanan ni mitalinga puang tu pasambayang na siya na perangi tu pengkamoyana. Anna pasulay lako Yerusalem siya tama kadatuan na. Na aku mo manasye kumua puang tu kapinomban. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Mau pak kisolana sang kitontong itarang itu kadan na puang matua. Ta tontong umpogo ilan minto sulapa katuan ta. Di pakondi ilan misa kada te kadan na puang matua mang katarangi ta basa masolara sang yamu tu nakua da mo makampa la napakilala puang da mo makampa la napakilala puang den kada pa pakilala biasa napokada to matua nakua ta iya to minasandolo ya moto anna sipatu di pemaranga siya di tanga melo to mi apa namanya di pogao sulu solanasang tu nakamesei puang matua susi mote tua gan natingayo manasye belan na usanga kalena kumua misa datu ia untoi kuasa matoto tu kadatuan na siya makamban tu eanan nampui ta emo na saile tu kadan na puang matua siya umpalalo maabiang ni siya kapa kitan siya balik mata siya napaden tu tosola bombo siya tosola diata siya buda pada toto apa kadake na pogau dio pentiro na puang tu umpak dikki penanna
Mando ya na perangi tu to kadake ke ma pakilala. Siya mintu tu nasangan na to buda na turui. Moira ka hanatang melo siya siwali katonganan na puang. Senga mi tu rapang-rapang batu di podiata nagaragailan banon na puang matua. Napakilala puang matua tu manasya apa tay an nama perangi. Yamo to napasay puang tu mintu kamandang surodadun na datu asyur na tingkan ni pekadang tu manasya siya na pungo rante tambaga anna diali lako babel. Sulo solanasang napalaw puang matua tu siri na manasya. Iya to napusa kamu te manasya unda ka ami kamaturu-turuan na puang. Anna umpama diongan kalena diolo na puang. Inde mo to nanay puang umpapayan kamasokanan na lako taon na urungan ni situru kamamasian na dilendokan tu manasya sola to Israel dio may datu Asyur. Iya mo to silu solanasang iya kinene bang apaki umbo ko iparenta na puang. Tasule mo masusoran rengi antaming katoba. Belan na inang lano kung ki puang matua ki tontong ki makarra. Andi mo na din maakampala di pakilala. Andi mo na din maakampala di pakay nga abang. Dari pakay nga abang apaki idol antamani ming kilala siya ming katoba. Misa ala di tanga sa dipentoy kumua manasa inang mamase tupuang siya tontong may pagarri. Amin. Tatole tukku umpalaku patunduan na puang matua. O puang ambe mamase manasainan mengaku kan dio tingayo malabi mi puang. Pembuda-buda kan tu tangma aperangi. Pembuda-buda kan tu umpogau tu tang situru na lalan pa apurayami. Natotemo puang mengaku kan mamase mo komi ambi katuru-turuikan mi pagarri tu salah budangki. Mi tontong opuang umpas sakke kan anna iya tu allo laki patu lako. Ta emo nalati todo tu tengkaki puang. Sangadina la maklingka malolokan situru tu lalan pa purayami. Kure sumanga puang tanding talinga te pasambayangki misi solangkan. Masambayangkan ulen dui pa kamasian na puang ki puang Yesu. Amin. Ramporan dan na tu pa nanungan ta kita toraya lan allo Senin tanggal karua bulan karua tahun 2022 deno pa na pa kamasian na puang matua pangrondong na penamasalo lo tontong umpasakke ki isya usi solangki lan te allo la dipatu. Salama lako kita mintu solanasang.